Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukabana natwe muri gahunda z'amakuru. Namakuru agezweho ku manywa yo kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya 13 Gicurasi 2026. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ibyishimo bikomeje kuba byinshi mu baturage Sange ahongeye kugaruka abashinzwe umutekano bo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga ko bishimiye bikomeye kuba abaturage bongeye kubona igisirikare cya leta kigaruka hatavugiye amasasu. Nuko byifashe turibuze kubigarukaho mu buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko Corneille Nangaa, uyu ni umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, yariye karungu ndetse avuga amagambo akomeye kuri Perezida Tshisekedi Tshilombo, aho yagize ati arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari umugabo. Nibyatangajwe na Nangaa, turaza kubirebaho mu buryo burambuye. Nibyagarutswe mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, kabari ikiganiro yatanzwe wa gatandatu ushize. Turaza kureba byinshi biri gutangazwa na Corneille Nangaa. Hagati turaza kubabwira ko Abanyarwanda barabarwanye muri FDLR bari mu nzira zo kugaruka mu Rwanda bifashwemo na Colonel Kazarama wa M23. Turareba kandi kuri ibi uko biri kugenda bikorwa. Hagati aho rero Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Turaza kureba ibi byatangarijwe i Nairobi muri Kenya, aho rero Emmanuel Macron ari muri gahunda zitandukanye. Turabwira ko mu Minembwe drone zibasiye ibice bituwe n'abaturage mu gihe abazarendo bari kwihorera. Turaza kureba buri kimwe, turebe uko byagenze, turebe n'ingamba zikomeye z'ubwirinzi M23 ndetse na M23 batangiye kugenda bakoresha. Mu yandi makuru turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi yahise yerekeza i Nairobi nyuma yo kuva i Kampala, aho bivugwa ko yari yanaburiwe irengero. Muri Uganda ho nibi bibaye nyuma y'amafaranga bivugwa ko Museveni yahaye abaturage baresuranye karahava. Ikaze rero mu makuru yacu mu buryo burambuye. Reka duhere ku bijyanye na drone zibasiye bikomeye ibice bitandukanye. Ibyatumye kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ihuriro AFC rihindura gahunda ikomeye mu bijyanye no gucunga umutekano. Ni kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryahinduye ingamba z'umutekano n'ubwirinzi mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero bikomeye byagabwe ku baturage bo mu Minembwe no mu nkengero zaho mu ijoro ryo kuwa kabiri. Nkuko rero bigaragara ibikorwa by'ubwicanyi bibiri bikomeje gukorwa bigashinjwa uruhande rwa leta. AFC yavuze ko yafashe icyemezo cyo gukaza ubwirinzi mu duce twose igenzura ndetse no kongera uburyo bwo gukurikirana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni nyuma y'uko mu gitondo cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu kuva saa moya kugeza saa 4 uduce dutandukanye twitwaga Kenke, Bidegu muri Minembwe twagabwe bitero bikomeye byagaragayemo drone za kamikazi. Ibyo bitero bizahitanye abaturage benshi b'abasivili, abandi barakomereka mu buryo bukomeye, mu gihe abaturage benshi bahunze ingo zabo kubera ubwoba. Abaturage bo muri ibyo bice baravuga ko bumvishe urusaku rukomeye rw'ibisasu byinshi bizaturikaga mu masaha ya kare ya mu gitondo. Ibintu bizateje igikuba n'akajagari mu baturage. Hari amakuru avuga ko bamwe mu baturage baburiwe irengero nyuma y'icyo gitero, mu gihe ibikorwa byo gushakisha babuze bigikomeje. Mu itangazo ryashyizwe hanze na AFC M23 kuwa gatatu, iri huriro ryavuze ko ibitero nk'ibyo bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukoresha uburyo bw'intambara bwibasira abaturage b'inzirakarengane aho kurwana n'abarwanyi bahanganye nabo ku rugamba.
iryo tangazo rirakomeza rivuga ko nyuma y'ibyabereye Minembwe ndetse no muri Sange hafashwe ingamba nshya zirimo kongera amarondo yihariye mu duce dutuwe cyane, gukaza uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'abaturage n'abashinzwe umutekano, ndetse no kongera uburyo bwo gukurikirana indege zitagira abapilote zizwi nka za drone. Amakuru ava mu bice za Minembwe aravuga kandi aremeza ko kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu hagaragaye ibikorwa bikomeye by'umutekano, aho abarwanyi ba FARDC bagaragaye mu mihanda minini no mu bice bifatwa nk'aho bishobora kugabwaho ibitero. Bamwe mu baturage bakavuga ko ibyo byagaragaje icyizere nyuma y'iminsi bavuga ko bari bamaze iminsi bafite ubwoba. AFC yavuze kandi ko igiye gushyira imbaraga mu kurinda abaturage b'abasivili, mu gukumira ibikorwa byose by'iterabwoba bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse ifatanya n'ingabo za leta Fardc. Bongeye gushinja inyeshyamba za wazarendo kugira uruhare mu bikorwa byo guhiga abaturage, gusahura imitungo no gushimuta abantu mu bice bya Sange no mu nkengero zaho. Mu byatangajwe harimo ko abantu 3 bishwe bunyamaswa muri Sange, umuyobozi w'umudugudu wa Kirungwe yashimuswe ndetse akaba ataraboneka kugeza ubu. Ni mugenzi w'umuyobozi witwa Kinanira ya kabiri yasenywe burundu. Hari kandi amaduka menshi n'ibicuruzwa byasawe, ibintu byasize abaturage benshi mu gihombo gikomeye. Abasesenguzi baravuga ko impinduka z'ingamba za AFC zishobora kuba zigamije gukomeza kwerekana ko iri huriro rifite ubushobozi bwo kurinda abaturage mu bice rigenzura, cyane cyane mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu baturage bo mu Minembwe no mu nkengero zaho benshi bakomeje gusaba ko habaho ubutabazi bwihuse kubahuye n'ingaruka z'ibi bitero, cyane cyane abagizweho ingaruka no guhangana, ndetse bikaba rero ari ibintu bigomba guhita bikorwa. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga ikomeje kunengwa n'impande zitandukanye kubera icyo bamwe bise guceceka ku kibazo cy'umutekano n'ubwicanyi bikomeje kubera burasirazuba bwa Kongo. AFC ivuga ko amahanga akomeje kureberera ibikorwa byica abaturage kandi nta gikozwe kugira ngo bihagarare, bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye. Ngayo nguko rero ni biri kubera muri ibi bice, ni mugero muri Sange ho bari kubyina ibyishimo bikomeye. Abaturage benshi bari bamaze igihe babayeho mu bwoba, impungenge n'icuraburindi ry'umutekano muke mu gace ka Sange kongeye kugaruka mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ku ruhande rwa leta nta sasu na rimwe rivuze ibyabaye, inkuru yakiriwe higitangaza n'abaturage bo muri aka gace ndetse no mu nkengero zaho. Uyu rero ni umusaruro udasanzwe wagaragaje ubushobozi, ubunyamwuga ndetse n'ubushishozi bw'ingabo ziri ku rugamba. Ibikorwa byose byakozwe mu ituze rikomeye, abaturage bakarindwa ingaruka z'intambara nk'izisanzwe ziboneka muri ibi bice nk'uko rero bamwe babitangaje. Mu mihanda ya Sange abaturage bagaragaje ko basohotse mu ngo zabo nyuma y'igihe kinini bikingiranye. Bamwe amarira yarari mu maso kubera ibyishimo, abandi bavuga ko bari bamaze kwiheba. Ababyeyi bavuga ko bongeye kugira icyizere cyo kohereza abana ku ishuri nta bwoba. Mu gihe ubucuruzi butangira kongera gufungura, amaduka yafunguwe. Umwe mu babyeyi batuye hafi y'isoko rikuru rya Sange yagize ati: twari tumaze gutakaza icyizere, buri joro twaryamaga tutazi niba turi mu duce buri buke turi amahoro. Kuba uyu munsi twongeye kubona umutekano nta maraso amenetse, ni ibintu bidusubije icyizere. Nubwo Sange yamaze kugarurwa mu ituze, ibikorwa byo guhiga imitwe yitwaje intwaro birakomeje nta kuduhoka. Inzego z'umutekano zatangaje ko ibikorwa byo gushakisha no guta muri yombi abashaka guhungabanya amahoro biri gukorwa ku muvuduko wo hejuru, kandi ko nta muntu uzacika ubutabera. Amakuru ava mu nzego z'umutekano yo yemeza ko ku mugoroba hari hamaze gutabwa muri yombi abarwanyi benshi bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, ibyatumye abaturage bongera kugira icyizere ko amahoro ashobora kugaruka burundu muri aka karere. Mu masaha y'umugoroba abaturage benshi bagaragaye mu matsinda mato bavuga uburyo ibintu bizahindutse mu buryo batatekerezaga. Hari abavuga ko bumvaga amasasu ashobora kumvikana igihe icyo ari cyo cyose, ariko batungurwa no kubona agace kose kagenzurwa mu mutuzo usesuye. Umusaza umwe wo muri aka gace we ati: iyo igihugu gifite abantu bafite ubushake bwo kurinda abaturage, nibisa n'ibidashoboka birashoboka
kuba twakongera gutembera nijoro nta bwoba ni impano ikomeye cyane. Abaturage kandi bakomeje gusaba ko ibikorwa byo gucunga umutekano byakomera kurusha uko byari bisanzwe kugira ngo hatazagira bongera guhungabanya ituze ryagarutse. Bamwe bakavuga ko amahoro aruta byose kandi ko igihe abaturage batangiye kongera gukora, guhinga no gucuruza mu mutekano, ubuzima bwose bwongera gusubira ku murongo. Kugeza ubu ibikorwa byo guhiga abasigaye mu mitwe yitwaje intwaro wa M23 biracyakomeje. Gusa M23 nta kiratangaza kubiri kugenda biba. Ni mu gihe rero Corneille Nangaa we yatangaje amagambo akomeye adasanzwe kuri Perezida Tshisekedi. Bihagaze gute? Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuwa gatandatu ushize, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo yerekanye ko ikiganiro Perezida aherutse gutanga kigaragaza ukuntu atazahinduka ahora abeshya, ahakana ibyo yakoze no kugereka amakosa ku bandi mu rwego rwo guhisha intege nke z'imiyoborere ye. Ati, ninde uzabyemera kandi tuzi ko ejo hazaza agasaba imbabazi? Nta kintu nzi, nta kintu nari nzi, ntabwo nari mbizi, ntabwo bambwiye. Ni ikosa ry'u Rwanda, oya ni ikosa rya Paul Kagame, ni ikosa rya Kabila, ni ikosa ry'intambara. Buri gihe ni abandi bantu ariko we nta kintu na kimwe. Ejo rero ntimuzatungurwe kuko azavaho, mu minsi iri imbere azavaho mu buryo bwo gutebya Corneille Nangaa. Yongero ati, kandi ntibizabatungure azavuga ko atarazi ko yari perezida. Yahamagariye imitwe ya politike ndetse na societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya inyuma ya AFC bagakomeza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi no gutabara igihugu. Ati, arashaka guhindura itegeko nshinga se, azabikore niba ari umugabo, ariko kubitureba ndavuga mu izina rya AFC M23 turavuga ko icyo ari igihe. Kandi ikiganiro n'itangazamakuru cyatumye abanyekongo bumva imigambi ye, ngo AFC irahamagarira kwishyira hamwe kw'imitwe yose ya politike, inzego zose n'imiyoborere mu kwihuriza hamwe muri uru rugamba rwo kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe yose ya politike iri mu buhungiro n'iri Kinshasa ndetse n'iri muri Union Sacrée, ihuriro riri ku butegetsi, ituvugishe mu ibanga. Turayisaba kwihuriza hamwe inyuma ya AFC tukarwana urugamba kugira ngo turinde igihugu, kugira ngo tugarure igihango cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacu. Corneille Nangaa yakomeje avuga ko biswe inyeshyamba, abaterabwoba. Ati, ariko ikizwi neza turi umutwe wo kwibohora n'impinduramatwara. Akomeza ashimangira ko icyo bagamije ari ukuzana impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko ibyo bahoze barwanira bamwe babonye nko kwirwanirira ubutaka bireba igihugu cyose. Ati, turwanirira kubohora abanyekongo ndetse harimo n'abatarumva ko aribo turwanira. Turarwanira amoko yose ya Kongo, turarwanira igihugu cya Kongo cyose. Mu kiganiro kagwa itangazamakuru kuwa gatatu ushize, ari nacyo cya kabiri kuva yakongera gutorerwa muri 2023, Perezida Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage. Gusa hari bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi batabyishimiye ndetse bakavuga ko ibiri kugenda bigaragara n'ibiri kugenda bikorwa byose batazigera babyemera. Mu yandi makuru, reka tujye kuzatangajwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabigarutseho mu kiganiro aheruka guhera itangazamakuru bitandukanye birimo RFI na France 24 Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama ya Forward Africa yahuriyemo abarimo na Perezida Paul Kagame. Ubwo yabazwaga ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse no kuba Paris yakurikiza uwo murongo,
Perezida w'Ubufaransa yavuze ko gushyira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko habaho ituze ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati ya Perezida Tshisekedi na Paul Kagame. Yagize ati hari amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi ashize, ariko ntituvugisha ukuri, amahoro ntaragerwaho mu buryo bwuzuye. Macron wakomonzaga ku masezerano Washington Kinshasa imaze hafi umwaka isinyanye n'u Rwanda, yavuze kandi ko gukurikirana mu buryo bwihuse umurongo wa Washington wo gufatira u Rwanda ibano bizatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugira politike y'ubufatanye. Yavuze ko igihugu cye gishyigikiye inzira y'ibiganiro bizagutse birimo ibihugu byinshi. Macron kandi yasabye ko habaho ibiganiro birimo Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo hasuzumwe neza imiterere y'imyitwarire iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikibazo cy'inyungu zishingiye ku mutungo kamere w'ako gace. Yagize ati ikiganiro cyo kubahana kirimo Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi ndetse no kongera guhuza ibikorwa byose by'ubuhuza ku meza y'ibiganiro nicyo nemera kandi nicyo nzakora mu izina ry'Ubufaransa. Macron yashimangiye ko Ubufaransa bwifuza ko habaho kubaha ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'ibyo ingabo zose zikaba zigomba gucyurwa, mbere na mbere si iz'u Rwanda ahubwo ziri ku butaka bwa Kongo zose. Macron yatangaje ibi nyuma y'amezi make Washington ishyize bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ku rutonde rw'ibihano bya OFAC barimo Stanislas Gashugi uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, Rukika Rusisi uyobora diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda zikora mu ntara y'Uburasirazuba, Vincent Nyakarundi usanzwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ngayo nguko reka dukomeze page y'amakuru yacu tuje kuberebana na Tshisekedi Chilombo. Aho rero Perezida yerekeza i Nairobi nyuma yo kuva i Kampala. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Chilombo nyuma yo kwitabira umuhango wo kurahira kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wabereye i Kampala muri Uganda, yahise akomereza urugendo rw'i Nairobi aho yitabira inama mpuzamahanga ya Africa Forward Summit, imwe mu nama zikomeye zihuza abayobozi bakuru ba Afurika n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Iyo ni inama iri kubera i Nairobi yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu birenga 30, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga, abashoramari bakomeye ndetse n'abafatanyabikorwa baturuka mu bice bitandukanye by'isi. Perezida Tshisekedi yitabiriye inama ku butumire bwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Perezida wa Kenya Dr William Ruto. Iyi ni inama iri kwibanda cyane ku hazaza h'ubukungu bwa Afurika, iterambere ry'ikoranabuhanga, umutekano, ubufatanye mu bucuruzi, ingufu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka umugabane ushoboye guhangana n'ibibazo by'isi bigezweho. Urugendo rwa Perezida Tshisekedi ruje mu gihe Afurika y'Uburasirazuba ikomeje kwigaragaza nk'akarere gafite uruhare runini muri diplomasi mpuzamahanga n'ibiganiro bikomeye bireba hazaza h'umugabane wa Afurika. Mu minsi mike ishize Kampala na Nairobi byakiriye ibikorwa bikomeye bizahuje abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Ibintu bikomeje kongera uburemere bw'imijyi ku ruhande rwa politike n'ubufatanye mpuzamahanga. Kampala yakiriye umuhango ukomeye wo kurahira kwa Perezida Museveni muri manda ye ya 7, yongeye kugaragaza uruhare rwa Uganda muri politike y'akarere ndetse n'ubushobozi bwayo bwo gukomeza kugira ijambo rikomeye mu bibazo by'umutekano n'ubuhuza mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Museveni amaze imyaka igera kuri 40 ari ku butegetsi, abakomeje kuba umwe mu bayobozi bafite ubunararibonye bwinshi bwa Afurika, nubwo rero hari abamunenga ko yatinze ku butegetsi. Reka tuje n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo tubabwire ko abanyarwanda barabarwanyi ba FDLR mu nzira yo kugera mu Rwanda babifashwamo na Colonel Kazarama wa M23. Nk'uko rero amakuru ahari bigaragaza, Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama waza ari umuvugizi wa M23 kuri ubu nyuma yo gusubira muri uyu mutwe mu myaka 2 ishize, n'umwe mu bagize komisiyo yawo ishinzwe ubukangurambaga.
wa gatanu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu afatanyije na mugenzi we Colonel Murenzi nibwo bakoreye ubukangurambaga mu gace ka Kanaba aho bahuriye n'abanyarwanda bari bamaze igihe baba muri FDLR bakagirana ibiganiro byasize babasabye gutaha mu Rwanda. N'abanyarwanda babaga mu bice bitandukanye bya territoire ya Rucuru nka Bwito, Tongo, Kanaba n'ayitwa Murimbi. Kazarama na mugenzi we bashishikarije bari abanyarwanda gutaha mu Rwanda no kuva burundu mu buzima bwo gukomeza kuba mu mashyamba ya Kongo. Muri ubu bukangurambaga aba bayobozi basobanuriye abo banyarwanda ibyiza byo gutaha mu gihugu cyabo mu mutekano usesuye, babizeza ko bazarindwa kugeza aho bajya. Abanyarwanda 17 barimo abagore 11 abagabo 6 nibo bitabiriye ibiganiro, nyuma bahita berekezwa Itongo aho bagomba gufatira imodoka izabafasha gukomeza urugendo rwo gutaha mu Rwanda. Sibye gukangurira bari abarwanyi gutaha, kuva mu kwezi gushize Colonel Vianney Kazarama yakoze ubukangurambaga bwari bugamije gusaba abaturage b'abanyekongo kwinjira muri AFC nk'abanyamuryango. Amakuru agera mu itangazamakuru nuko kuri ubu ababarirwa mu 800 muri sheferiya za Bwito, Bishwa, Bwisha bafashe icyemezo cyo kuba abanyamuryango baririya huriro. Ngayo nguko ni nuko dusoje amakuru yaragezweho. Tusabwa rero nta kindi, kora subscribe dukomeze kubana tubashyikiriza amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'aba batuye igihugu. Mukomeze mugire umunsi mwiza.